Masigi SB Graduate School के parents and teachers meet asida isa के सिंह क्या कायथों पिरगा isa सिंगी दबक तने खंबीरगा लेकिन के बाद parents सिंगो school management committee की माइके जगी अमदे ऐगी माइके जगी आहार वक्तदा इकाई खुदो चली मथंगा दाई सिलेक्शन बिरवा कोई पेरेंट्स कोई ना ऐगी उदासी bayang musuh ini kan kena ucapin. Tapi berarti nasi si sekolah sendiri na yang nomor dua, aduh bukan tu, apa ni yang lagi? Kali ini ada uza ekui gini sekolah dah uza ini uza ekui gini sahaja siapa ni ekui gini asyik apa School sila mahi tamay ba sa kabulimag po batik sa ba tunggi citizen naman po yung bala tinsan na ba citizen naman po yung naman na ba siya ay po yung itong yun maramado na parents singa ay nagsasaling ba din oza ka ito na ang siyang na ba natin agang sema matam na yosabi magkong ohong sangguhong na oza parents amadi agang masa ohong sila kung manana sa tabong matunda agang do apaba agang mo ohen mo ng gadoy ay na nasipaw ka kaya sa mama na siya ang panbik na kamsan ko ang pagkanan ng maruoy na nasigi agenda na yawari ba absentees ay ba regularly irregular ko ba sa nasin anda ay ako matandaan na absentees record registering loraga parents in contact of jabari agang absent or rising kanikino kari program na ile ay nahanjimo matanda agang masakam na udigi kayo udigi ka na bani ay kahanjarage ay biya pa parent maya mamayawi adun na bila स्कूल लेके लापता टेलीफोन से स्कूल की वाइस प्रिंसिपल की टेलीफोन की खंगा गदी रिसीव तो भी जब पे ने मैं अम्मा सुयाओ बोलती अतो पावना माँ की मसा तो स्कूल का भी खंगा खंगा मैं इंदर स्कूल का ना ले रही थी खंगा मम्मा पापा ना आगा अगला इबो इबे मनन करेगी स्कूल का भी बोला खंगा मम्मा पापा मैं अम्मा सुयाओ लेगा खंड खंगा स्कूल के फोन करा दे ऐसा हंजेगी क्या ना अगर करेगी रोका दे हंजेगी क्या है लेकिन पेरेंट्स इंदुना आगां की बखा फोन लेंगे बा आगां जो कोई ना कंट्रोल तो कोई बोलता आगां ना हाय बा अपा बस जो टोली बुरी तो हो लगा लेकिन पेरेंट्स में हम जाओ है मोई को कोई पेरेंट्स इंगा दोगे साथ सिंगना ऐगी स्कूल से मशीन है गलागदे ऐगी स्कूल है अकोई मशीन तुमना हैगेसन ऐसे अकोई मशीन कोंद्रल नाम साफला रोय अदुना मशीकुंबा मैं आपसे थोक करना बा अकोई पेरेंट्स का मांगजों ना स्कूल की रूल एंड रेगुलेशन साइड पेरेंट्स अमर ताकि बा स्कूल की रूल एंड रेगुलेशन की मतों के लिए एक्शन लो भी हो काय को मधु याम सुम्बा वापम ने कोई एक्शन लो चले हो तो वो ऐगी स्कूल की छात्र की पेरेंट्सिंग अदु कुमा थवाई और छात्र की पेरेंट्सिंग को मोई की मेंटालिटी से क्या पता के दा अगर दुना थवाई और दुना स्कूल का लगे स्कूल ना some sort of punishment in a file लोरे स्कूल में बरम जान ना फाइल लोगे ना कपड़े ने उतर कर दिया उजाला साफ तदा कितना हो रहा है उजाला साफ तदा चाहिए कोई सोशल मीडिया ताकत करी पुलिस ताकत नहीं है सिर्फ कोई ट्विटर में आऊँ तो
Ano mo naging mo masama susi ta mabilalo. Ay school gi niwong ay na school na salari mo niwong si mo nagapang na maro ay gadi. Mo masama ko lopo pigro. Le mo ibasa ka na dulang ako miyo yo sendege. Lagi lang di ba hawayaw di ba masa sebuah pokok yang juga parents yang itu masama suruh atau persiapkan lagi. Aduna parents yang so agan sisi section yang bio, koi udah sih bagai itu so, koi dah alam bah putih bah, pada zaraga adung yang agan sih koi bio ini dah bah pada agan membantu panjangnya. Loilah na school yang bagai itu school na takut jarak pa apa pun magda parents na ko operation bibiraga agang singsi gena pabalabila singsi bigani hai bagi asin patha ba mas tamdare kasige miphamasige matanga koina school ki principal ki aya balojaraga aina dejo sanama ani draft kare jadi ba resolution today resolution da baba the school itu giba school di ulas ni staff meeting kali meeting pa yang ada lau giba pergi resolution tu balik ni ba adu degi reflect ba ana su angan sida mangjau na khaga laga announce sauda koi sanata lai ba resolution ma ai ko to again absentees for more than 5 days in a month. Hamada dumit magali lagi hena absent ko yawa. Without proper reason. Manam sadu. Koi na lagi absent ko ba? Hai ko ko may am sidi. Ako school na ano biyag jagani. Biyo ke moda. Adigi medical ground na ko shooting pisa gani. Madu ba absent mo may amore ko absent gani. Manam sadu na without proper reason. Especially for class 9 to class 12 ke sa singa nabit mangani digi hena tha amade absent ba he or she will be terminated from the register. School gi isalagi ma ki mami che koi kapte tarane ba parent class ko kodana haidar na tawagadi they will need re-admission in the school. Parents yang pilih kau, masih sekolah mama lagi hana, salai lapa diomni, nanti ki, koi, saya di mana hasil itu koi tu kau dia lagi macam mana? Aduh, aku kau koi mana absentees for 1 to 3 days. Mungkin kita lebih mungkin belum dah absent koi ba saat tersisa. Koi nanti letter pidana mana sabah proper reason ko lagadi ako'y leave card ko lagadi kari ko ba proper reason yaw na absent ko lagadi a sum of rupees 500 per day will be charged as fine from them. Makoy lagi noong muna lupa sama fine ko na noong lagadi ba masina anis mo wala ko na ako'y haligi sa taba wala ko na kaya hapsan berani, dengan menunggai jawab, saya sekolah tu ini lakon dan mereka nong hadok lah pada sekolah tahun lima suggestion sing or sekolah tahun na pamjat apa, sina hari nungai mereka iri ka pibe ada apa, aku suggestion box or complaint box, aku administration section ni, hanya mau walau ada koi ayang dagi box sama terjadi masina ahum semua koi resolution ina aina koto sendiri ina atau pa resolution ahum na unauthorized mobile phone once stored in the school campus would not be given back to the students or parents.
मोबाइल से सिगी मतंग आई एम क्लियर के नोटा है जगह ममांग कोई तो हुए असेंबली कयारकसु दे क्लास सिंगसु कोई हंदन लाउथोगा साथ सिने खंगन जबली हौजिक की चौखले इबा टेक्नोलॉजी की मतुंगिना मोबाइल फोन सिजिनबा साथ सिने सिजिनबा दसु कोई मोबाइल फोन जुडिशियरी सिजिनरगदि कोई अतिक बथंजदे साथ से युद्धगी लागा चतों चसिन तौदा खुदुम थिबथोपदा पाव हाइको हाइनि दमता मोबाइल फोन दरकार ले मोबाइल फोन को भी हो साथना स्कूल का मोबाइल फोन को याय बट तौबुदबु पूरे मोबाइल फोन जे वंस स्कूल गेट स्टेप इन हैक करो मतदा स्कूल की अथॉरिटी ने लेबा एडमिनिस्ट्रेशन सेक्शन प्रिंसिपल थ्रू नत्रगा बीपी की रुंदा मोबाइल से डिपॉजिट हो गयो should not carry in the classroom. Foreign school की last year तारका दा मान मयूर चल जाएगा मोबाइल लोगों का तो हक भी आ रही है अधूरा तना बैग पर डांसर लगा क्लास में दा कुशलमा ओजाना खाप मोबाइल सिक्योरिटी अकोई ना अमुहा ना पिजर हो जाएगा इसे कना को मसाला सीना हमोई सेना आई मोबाइल फोन है मोबाइल से सिलेंट डिपॉजिट तो जरा मगे और इस छुट्टी लोग लोग गए तो कोई एक्सेप्ट कर लेंगे अदुना मशीन की बता चिना पेरेंट्स ने शू वरु बिरोई ने कजे कोई लोग जरी बड़ी संसे अलेगे parents students are to detain for 1 more hour after the school for special extra classes हदके हापियालिगे अमगी मिथार के जनरेशन सिंगा फेल वेरपा साथ सिंगा अदु मोइना फेल वेरपा सब्जेक्ट सिंगा दुगे कोई एक्स्ट्रा क्लास नुटी की कोई पुंग मद सनी थाबदो पुंग अनि फावा 1 hour डिटेल तवगा एक्स्ट्रा क्लास पिनेनबा कोने जरगदो मदुरा पेरेंट्स सिंगसु cooperation review haina akoi thamjani haiba resolution manga sina koi ngasigi yang nungairaba parents amasung teachers meet for SB Gedwell School for the year 2022 sigi resolution singi loinana with due permission from our respected sir principal I would like to thank all the parents who have come up here. Once again, I would like to conclude today's program here. Thank you. Kasi pagi kanan ini bagi kalau masih mata kita asyik dalam sejarah itu loh sekali. Thank you, sir. Lushna Kuda. Asi se apni card collection kariuba.